Hello, good morning to all my subscribers. Fungkaham joto takuk tai pupuk sono joto ane friends sono. First times Agartala to Ambassa by local train no. Okay, no local train dapawa asukjak. Okay, Tripura joto chini train kotor famani tini ane first time. So another out of state joto ang onek kawana tongkha. Fiaba flight train by shopper khai jaiga okay first block train ni okay adorno puno tone ang tabu Agartala to Ambassa thongoi tongo parabo ja ani nogo ang sejono ta logi khoga tongo ani dol okay phaide yang upload kan Jadi subscriber sungno belano hambai ang jala tongsa puruna tong hai sini train roads tabo kita padargat parwe ang nangkrop crossing crop oke dini hai sini train sopone kacha moza enjoy klaina flight by iba SEO sopone klaina dongo dini local train iba sini Dolrok amo Jirunia rail station tabuk just sopai ke ang Agartala to Jirunia distance up to 20 to 25 minutes I think mo lokana so अभी बाहर में कहा अभी so guys norok to location na tong bas ngo phai de bigang ka ba tong khanai te ngoi tong kana ang kisa ka ko ni tong jora yang stations mo ke jini tam samane kelemra rail station no mukna okay kurunggo tong ni ama baksa ani channel no betau kono subscribe kaya kono no koimu horo at prasam Mithun baksa kurunggo tong ni bagai no subscribe eba bell kan icon click kana bukita pukti hambai joto no Fungkaham kita sudah bising tipai kya ani video tabuk ani Ambassa rail station sok pai kya oke norok babaksa kurungoi tongmane pagoi iba amu baksa kurungoi tongmane pagoi beleno hambai tabuk norok ani channel no mai kana tebo nai tongdi ani video no norok jasok nai nai am suk no ani grow nai ekang no sakang bo saka ani first time tini ani o train tini Thompson tabuk local train iba general bugi apani first time tai Tripura bo kaya apsu joro tang kaya ko kaya general ani baksa kurungoi to nai ani fans iba ani subscriber no pipeline hamba injaro nang jano ko norok nai tong di am baksa kuru jot nai to nai ta hokyo jot no hamba bye bye take care.